twongeye kubasuhuza kuri Dawidi TV. Mwebwe mudukurikiranye abari impande zigiye zitandukanye ku mipaka igiye itandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana idushyigikire. Wowe ugiye kubana natwe aribwo bwa mbere wakora kuri subscribe kugira ngo tujye dugomeza kubana no mu biganiro bikurikira. Hanyuma dufite umutumirwa twamusuye aho aba aha turi ni ku musozi, niho turi ubu hano twicaye ku musozi. Gategamanzi uraho? Ndaho ndashima Imana. Umeze neza cyane? Meze neza cyane, Imana iracyandiza. Okay, hanyuma inama uraturusha iki? Inaha ishyimbo bigiye kwera. Urabona ko imvura imiragwa, ibintu ni neza cyane nta kibazo. Nagumye kubona ngenda tunyura no ku mafamu, ibyabyo byose nahari n'amata. Amatara hari, inka ziba zihari. Inaherega ni mu mutara. Okay, ina ni mu mutara nicyo bivuze. Hanyuma Imana ibaho umugisha. Ubu kano gasozi turiho bakita ngo iki aka gasozi? Aka gasozi turiho bakita Mwurire, hano ni Mwurire rwose. Mwurire. Ni Mwurire wageze. Hano hari ubusitani bwizagira ngo ni hamwe Imana yateguye. Nagumye kubona mbona hano hantu abantu bajya baza kuyifotoreza bitewe n'ukuntu ari heza. Ahantu ni heza rwose, cyangwa nyine mbese mva na ahantu heza, buri bantu bose barahaza nta kibazo. Buri muntu wese arahagera nta kibazo. Okay, natwe twageze mu mahumbezi hano ngaha. Imana ishimwe. Kandi nuko twigeze twabana n'umukozi w'Imana Gategamanzi, biba byabaye ngombwa ko dutega tukamugeraho kubera amavuta y'Imana amuriho. Hanyuma amavuta y'Imana umuntu ariho, amavuta y'Imana ariho baramushaka cyane. Imana yagize neza. Mu rundi ruhande rero niyo mpamvu nanjye mba nateze nkava mu ntara nkaza mu yindi kugira ngo nze tuganire kuri uyu mwami ukuntu agira neza. Imana irakora. Hanyuma rero Imana igume kugushyigikira kandi igume kuguteza intambwe. Kandi Imana igushyigikira. Ariko uko biri kose ndimo ndabona rwose amavuta y'Imana kuri wowe, wagira ngo umaze ibihe mu masengesho. Amavuta y'Imana duhoraho kuko cyane akenshi twebwe tuba twibereye mu bihe by'Imana. Muri ino minsi turimo turasenga. Amavuta y'Imana turiho rwose nta kibazo. Bivuze ngo umaze igihe uri mu masengesho? Maze igihe ndi gusenga kandi n'ubu ndacyasenga. N'ubu ndakomeje gusenga. N'ubu urakomeje gusenga. Kuko Imana yatugiriye neza cyane. Aho yadukuye niho hari habi. Ubu ngubu Imana ishimwe. Ubu ngubu ahantu Imana itugejeje ni heza cyane. Hanyuma turashima Imana. Uyu ni umukozi w'Imana, umwe mu bakozi b'Imana bafite ubuhamya bwaho Imana yagiye ibakura. Niyo mpamvu nanjye naje kumureba. Imana igikunda kumukoresha iby'ubutwari. Hanyuma rero ndagira ngo tumuhe umwanya agira icyo abwira abanyarwanda ndetse n'abantu mwese mudukurikiye kuri Dawidi TV. Reka tumuhe akanya. Ni karibu twaguha umwanya ukomeza mu kiganiro ndetse ukabanza ugasengera abantu baduteze amatwi bose, ndetse n'abantu ukaguma kubasengera, ukabasengera ugakomeza n'ikiganiro uguma kutubwira ku bwiza bw'Imana. Ndabona uko iminsi igenda ihita ariko ubwiza bw'Imana bugenda bukuzaho cyane rwose. Ni karibu. Imana igombugisha. Rero dushimye Imana, ndumva tugiye gusenga Imana, ariko dushimye Imana ko twongeye kuboneka. Dushimye Imana ko uyu munsi natwe byabaye ngombwa ko tugaragara. Rero ni ishimwe rikomeye. Ndumva tugiye gusenga tugatangira twumva ubwiza bw'Imana nk'uko babivuze, ubundi tugasenga. Data wa twese uri mu ijuru, turi imbere y'amaso yawe, turi imbere yawe n'ukuri. Unyemerere tugiye gutangira tuvuga izina ryawe. Nyemerera ubane natwe, ukomeze uturengere,
ubane natwe, buri muntu wese ubane nawe, we waba uri mu Rwanda, waba uri hanze ku mugabane w'Uburayi, za Amerika n'ahandi, unyemerere Uwiteka buri muntu wese yongere akubone. Mana ushimwe. Rero urakoze yuko uri Imana ubikoze, kandi ukomeze kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu, amen na haleluya, amen. Imana ishimwe yuko Imana ikomeje kuturinda no kuturengera. Imana ishimwe, dushimye Imana. Icyambere nshimye Imana yuko nyiri mu buntu bwayo, kandi nshimye Imana yuko nyiri mu bantu bayivuga neza. Haleluya. Ndashima Imana yuko nyiri mu bantu bayivuga neza. Muri ino minsi cyase muri ibi bihe dufite abantu bamaze kurambika hasi, ata eneko dufite abantu bamaze kurambika, ariko nubwo bamaze kurambika hari Imana ije guha abandi bantu imbaraga. Mbese muri abo bantu unyemerere nawe winjire muri icyo kirere. Atako dushimye Imana. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana, tugiye gufatanya ijambo ry'Imana riboneka muri Yosuwa ibice 5. Turahera ku murongo waho. Imana ishimwe. Yosuwa ibice 5, munyemerere tuhagere. Turahera ku murongo waho wa 8 tugeze ku wa 9, twumva ukuntu Imana ivugana n'abantu bayo. Ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo amahema. Ngiye kuvuga ngo umaze igihe unyagirwa, ariko hari Imana ije gutanga ihema kuri wowe. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yosuwa ibice 5, twumva ikintu umwuka arimo aratubwira. Ngo nuko abantu bose bamaze gukebwa, amen, bagumaho bari mu mahema yabo. Uwiteka abwira Yosuwa ati, noneho mbakuyeho igisuzugurira abanyegiputa babasuzuguye, nicyo gituma aho hantu nzahitagira ugari na bugingo n'ubu. Amen. Mvugira ngo amen. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Iki ni igihe Abisiraheli bari bamaze igihe mu mahema yabo, ariko bari mu gihugu bita Babuloni. Iki gihugu cyari ubunyage. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Nawe ushobora gutura ahantu mbese bikamera nk'aho ari ubunyage. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Imana ishimwe. Hari ibyakunyaze, hari abakunyaze, ariko nje kukubwira ngo humura. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Nje kukubwira ngo humura. Abisiraheli bagumaga mu mahema, ariko rata ngo bamaze gukebwa, barangije bagumaho bari. Abisiraheli bagumaho bari mu mahema yabo. Tuvuge cyane ngo amen. Umva iyo wagumye ahantu uri. Tuvuge cyane ngo amen. Imana ishimwe. Naguhura n'ibibazo ngo nurangiza witwaze bagenzi bawe, ahubwo uhura n'ibibazo ukagira gute? Ukabyimenyera. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe. Igihe kimwe naze guhura n'agakesi gatoya, nza guhura n'ikibazo, biba ngombwa yuko ninjira mu gika cyo kuba nabura imyambaro. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Ariko ndangije guma mu mahema. Imana ishimwe. Uziko nambaye umwambaro, najya nca ku bantu bakavuga ngo dore runaka hanaciye, ngo dore runaka ngo yambaye irangamuntu. Uziko nambaye umwenda umwe ukajya uncuyikiraho, umwenda ukageraho uba nk'irangamuntu rata. Ariko nje kukubwira ngo ihangane. Haleluya. Amen. Ihangane. Umva niwumva ibyo bakuvuga. Imana ishimwe. Twahuye n'amagambo menshi. Amagambo avuga ngo nahazagera, amagambo avuga ngo ahora mu mwenda umwe, amagambo bahora bavuga ngo turi inzererezi. Tuvuge cyane ngo amen. Ariko ta enewa, Imana irazi dukurayo. Hata ene. Mbese nawe ndifuza ko wakinjira mu kirere cyo kwizera, ukakira. Abisiraheli baguma mu mahema, barabasuzugura baguma mu mahema. Ngewe nigeze kwinjira muri kesi baransuzugura rata. Imana ishimwe. Baravuga ngo uriya nta kintu azimarira, uriya nta kintu azageraho, uriya nta kintu azavuga ngo cyumvikane. Ariko nje kukubwira ngo humura. Nje kukubwira ngo humura. Hari Imana ije gukorana nawe, hari Imana ije kuvugana nawe, hari Imana ije kuvugana nawe, kuko hari Imana ije gukora. Nambaye umwenda umwe, tuvuga cyane ngo amen. Nambaye inkweto imwe, tuvuga cyane ngo amen. Nazajya njya kubwiriza, nayikuramo abantu bakaba bahunga.
ariko nje kukubwira ngo ihangane. Hari Imana ije gukorana nawe, hari Imana ije kuvugana nawe, kandi hari Imana ije kugukura ku gasuzuguro bagusuzuguye. Amen. Ngo maze Imana irazisanga Yosuwa. Ariko haleluya. Amen. Imana irazisanga Yosuwa. Ata enera kotere bonetaya. Imana irazisanga Yosuwa. Iramubwira ngo Yosuwa we. Iramubwira ngo genda ubwire Abisiraheli. Ubabwire ngo agasuzugura abanyegiputa babasuzuguye. Njewe ndakarambiwe. Ubabwire ngo ndakarambiwe. Nje kukubwira ngo baragusuzuguye. Nje kukubwira ngo warasuzuguwe. Nje kukubwira ngo warasuzuguwe. Ata eneko ta enebonevoneta. Imana yambwiye ngo nje kukubwira ngo warasuzuguwe. Imana yambwiye ngo nje kukubwira ngo hari ibyagusuzuguye we. Imana yambwiye ngo nje kukubwira ngo hari ibyabasuzuguye. Ata eneko ta rebenevonetaya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo hari ibyabasuzuguye. Ariko rata hari Imana ije gukorana namwe. Hari Imana ije kubemeza. Hari Imana ije kubemeza kubatabemera. Hari Imana ije kubemeza kubatabemera. Kubera ko hari Imana ije kuvugana natwe bundi bushyashya. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Hari Imana ije kuvugana natwe. Hari Imana ije kuvugana namwe. Tuvuge cyane ngo amen. Imana ikimara kudukuraho agasuzuguro. Tuvuge cyane ngo amen. Imana ishimwe. Hari indi jambo numva ko tugiye gusoma, kandi Uwiteka rubane natwe. Gusa wakire gukurwaho n'igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguye. Tuvuge cyane ngo amen. Tugiye kuzoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 35. Twumve ikintu umwuka abwira amatorero, ariko ukomeze umfashe wizere, twumve ikintu umwuka arimo aravugana natwe. Zaburi ya 35, twihute tuhagere twumve ikintu umwuka arimo aravugana natwe. Zaburi ya 35. Tuvuge cyane ngo amen. Zaburi ya 35. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Haravuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya. Rwana n'abandwanya. Endi ngabo no nini. Imana ishimwe. Ngushingura icumu mu ntagara. Wimira abangenza. Ubwira umutima wanjye uti Uwiteka niwe gakiza kawe. Reka tuvuge kuri iryo jambo. Aleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka rwana n'abandwanya. Reka mbabwire, nukuri hari abantu baturwanyije. Uzi ko umuntu akurwanya, akakurwanya muri karitsiye, akakurwanya aho utuye, akakurwanya no mu nzu y'Imana umuntu akakurwanya cyane, no mu bavuga butumwa umuntu akakurwanya cyane. Ariko dushimye Imana yuko Imana ije kutwemeza. Amen. Aleluya. Amen. Ngo Imana ishimwe. Ata eneko te enebonevoneta. Tuvuge cyane ngo amen. Ngo maze bukeye rata ngo Uwiteka rwana n'abandwanya. Haya sitope fa edone sandola lawe. Iri ni ijambo Imana yabwiye Dawidi. Dawidi yabwiye Imana, arayibwira ngo Mana, waranoranyije mbu umwami, waranoranyije uraza nsigaho amavuta. Imana ishimwe. Ariko nje kukubwira ngo uyu munsi umbabarire uzuburane n'ibimburanye. Hari ibintu bimaze igihe bikuburanya. Mbese hari ibintu byakuburanyije. Aho utuye ibintu birakuburanye, aho usengera ibintu birakuburanye. Ariko nje kukubwira ngo uyu munsi hari ibintu bigiye guceceka. Imana ishimwe. Aravuga ngo Yesu aramubwira ngo ndi ngabo no nini. Ngo kandi ushingura icumu mu ntagara. Imana ishimwe. Tuvuge cyane ngo amen. Ndimo ndakubwira ngo uyu munsi wakire ingabo no. Wakire ingabo ku buzima bwawe. Wowe urwaye wakire ingabo. Wowe urembye wakire ingabo. Wowe ureba byacanze wakire ingabo. Wowe ureba imiryango yanze wakire ingabo. Kubera ko hari Imana ije gukorana nawe. Ata enera kotere boneta. Umwuka arimo arambwira ngo mbabwire ngo mwakire ingabo. Ata eneta. Ata kote
eneboneta Tarabini fo. apa ata herata Himbazwa, enakoterewa himbazwa. hataya benevoneta Enema ya apa sika rabini fo idra. ayatara kote Uriyo beniwe tota. Nibyo. nje kukubwira ngo ta ene umaze igihe bagusuzugura umaze igihe bakurwanya ariko nje kukubwira ngo wacira ingabano nini hata anakota eneboneta pata anatara kote eneboneta Imana ishimwe wararwaye abantu bakuvaho wararwaye inshuti n'imiryango zikuvaho ariko ta enekota wacira uburinzi mu izina rya Yesu Haleluya wacira ingabano nini ku buzima bwawe tuvuga cyane ngo amen Amen. tuvuga cyane ngo amen Amen. munsi harangije haravuga ngo ushingure icumu mu ntaga Haleluya. niyo ngeze kuri iryo jambo nshimima uzi ko umuntu azagashinga icumi wawe mu rugo ikintu ugerageje gukora kikanga cyane uzi ko umuntu aje agashinga icumu muri butike ikintu ugerageje gukora kikanga uzi ko umuntu aje agashinga icumu aho utuye wanagerageza kwihindukiza bikanga ata enekota eneboneta pata enekota eneboneta ariko nje kukubwira ngo uyu munsi Imana ije gushingura icumu mu ntagara mu rugo rwawe Imana ije gushingura icumu mu ntagara mu bucuruzi bwawe Imana ije gushingura icumu mu ntagara aho utuye Imana ije gushingura icumu mu ntagara kugira ngo usubizwe tuvuge cyane ngo amen tuvuge cyane ngo amen tuvuge cyane ngo amen ibyo bintu ngenda bivuga neza kuko nabibonye ku mugaragu w'Imana witwa Daniel ngo yarasenze amasengesho arazamuka akigera hejuru atakote enara benevoneta akigera hejuru ngo marayika ngo Imana ishimwe ngo Imana irebe mu isi isanga Daniel aracyataka waratatse ubura umuntu ukumva ariko nje kukubwira ngo nubwo watatse ukabura umuntu ukumva nje kukubwira ngo hari Imana ije kukumva arata ngo Imana yitegereze mu isi isanga Daniel nta kintu arabona atakote enebonevoneta mwisi na mbese mwisi Imana isanga Daniel nta kintu arabona nje kukubwira ngo nubwo nta kintu urabona hari Imana ije gukorana nawe Haleluya atakote enebonevoneta hari Imana ije gukorana nawe hari Imana ije gukorana nawe pata kote eneboneta Mana yambwiye ngo ngubwire ngo hari Imana ije gukorana nawe elewe apata kote eneta benevoneta enema hatara kote enebonevoneta nari ngubwiye ngo umaze igihe byagucanze ariko Mana hatara atakote hari Imana ije kugukiza hari Imana ije gukorana nawe karibu Mana mama hari Imana ije kugukiza karibu baba papa hari Imana ije kugukura mu bushomeri musore hari Imana ije gutanga akazi wazigiye mu bushomeri ariko gumya wizera Imana hari Imana ije gukorana nawe hatara kotere boneta nje kuvugana n'abantu bamaze igihe barashingiye icumu mu ntaga apata kotere banata Mana yakubwiye ubukwe mu kwa mbere none byaranze narinje kukubwira ngo hari Imana ije gucingura icumu rya karande ubundi nawe ukakira mu izina rya Yesu ngo ushingure icumu mu ntaga ndafashijwe Imana irangije ibwira Dawidi ata anakotere boneta munsi Imana ishimwe Dawidi arangije abwira Imana ati Mana kandi si ibyo gusa atarakotere boneta ngo wimira abangenza ariko reka nkubwire iyo ngeze aho hantu mpita ntekereza kabiri hari abantu batugenza atakotere bonevoneta hari abantu batugenza mbese nawe barimo barakugenza Imana ishimwe nje kukubwira ngo nubwo bakugenza hari Imana ije kukugirira neza abantu barangenjeje najya ngenda abantu bakandeba ariko Imana yangiriye neza Imana yamaye ubuzima Imana yamaye imibereho Imana yamaye kwakira kubera ko Imana yangiriye neza ngo wimira abangenza ubwira umutima wanjye uti Uwiteka niwe gakiza kanjye ndafashijwe mu izina rya Yesu amen Uwiteka niwe gakiza kanjye Uwiteka niwe gakiza kawe ntihazagira umuntu ukubeshya nta muryango wakubera gakiza mama we ntiyakubera gakiza kuko nje kukubwira ngo Uwiteka niwe gakiza kawe mu izina rya Yesu wakira ubuzima wakira imibereho Imana ishimwe ndimo ndavugana n'umuntu umaze igihe urwaye ndimo ndavugana n'umuntu umaze igihe urembye kukubwira ngo hari Imana ije gukiza mu izina rya Yesu hari Imana ije gukorana nawe hari Imana ije gutanga ubuzima ubundi wupfa gukizwa ubundi wupfa gukizwa iyo wakijwe neza Imana itanga ubuzima mu izina rya Yesu
urakoze mwami, urakoze ko hari abantu haye ubuzima, Amen. urakoze ko hari abantu haye imibereho, Amen. urakoze ko utanze akazi, urakoze ko utanze akazi, Kitaya urakoze ko utanze basita. imibereho, Alala wakira ubuzima, wetu peko. atakote enekotere Nibyo. bonevoneta, wakira ubuzima, we wakire kuba apata enekata benevoneta. Nje kuvugana nawe, umaze igihe urwaye, urabona ibintu byarakuyobeye, nje kuvugana nawe, urakora bikanga, ariko hari Imana ije kugukiza, hari Imana ije kugukura mu buzima urimo. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Imana ishimwe. Ndumva tugiye gusenga Imana. Imana ishimwe. Ndumva tugiye gusenga Imana, ubundi Uwiteka akagumya akagorana nawe, Imana ikaza ikakurengera. Ni ukuri tugiye gusenga Imana, wakira ubuzima, wakira imibereho. Imana ishimwe. Tugiye kugusengera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndimo ndavugana n'umuntu, Imana ishimwe, umaze igihe urwaye, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndimo ndavugana n'umuntu uri hanze urwaye, hatakotere bonevonetaya. Nje kukubwira ngo hari Imana ije kugukiza. Tuvuge cyane ngo amen. Amen, amen, waba amen. urwaye, waba ufite transfer ijya hanze, Imana ije kugukiza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndumva tugiye gusenga Imana. Ubundi Imana yo mu ijuru taje kubana namwe. Urakoze ko uri Imana, nukuri tugiye gusenga Imana. Amen. Turagushi ata anakotere bonevoneta. Turagushimye mwami kuri Imana. Tugushimiye ko uvuganye natwe iby'ubutwari. Tugushimiye ko ukoranye natwe iby'ubutwari. Atara kotere bonevoneta. Nunyemerera ubane na buri muntu wese. Ubane natwe mwami. Urakoze mwami. Ubane natwe kandi buri muntu wese umuhe ubuzima, umuhe kwakira, icumu rishingure. Buri muntu wese komeza umurengere. Urakoze kuri Imana, urakoze kushobora byose, ni mu izina rya Yesu. Amen.